U ruci imam LG KC550, novi telefon od LG-a. On ima kameru od 5 megapiksela i to je u biti njegova glavna osobina. Evo vidite kako izgleda, od naprijed kao neki kromirani dio, sa strane ima na boku nestandardni LG-ev priključak za USB, od dozgo nema ništa osim utora za vezicu, imamo micro SD memorijske kartice, tipke za poglašnjavanje i specijaliziranu tipku. Odozada je fino izrađen, odgumiran i ima ovaj jedan slider kojim se pokreće kamera. Kamera je 5 megapiksela s autofokusom i LED bljeskalicom. Mobitel je poprilično iz profila debeljuškast i tako, nije baš ni nešto lagan. Baterija je dovoljno jaka, 900 mAh. Ovako izgleda glavni meni mobitela. Evo imamo poruke, igre, aplikacije, organizator, multimediju, imenik, znači sve standardne stvari nalaze se i na ovom mobitelu. Na primjer, ako uđemo u moje stvari, tu su slike, zvukovi, video zapisi, dokumenti i tako dalje. Evo, pod multimedijom imamo MP3 player, radio, fotoaparat, snimanje glasa i tako dalje. Pod igre isto imamo instalirane neke već igre, to su Java igre, evo vidimo dolaze dvije sa mobitelom iz te mobile ponude. Poruke, znači klasično imenik, spajanje, znači mobitel podržava Bluetooth, wireless nema, bežično spajanje. Kada je uključen fotoaparat ili video snimanje, navigacijske tipke dobivaju novi izgled, znači odmah prečice za makro, bljeskalicu i tako dalje.